a program anyame 2 minutes na ho den edi a chire adanse no pi samre so phone no na login in eko Sompa Facebook na share link no ema afoforo so nhwebi na wontie bi eya fa comments so bra ye chiachia obi biara o tie ye ewo radio enano pa ye chiachia obi bi o Facebook ni YouTube ena anopa inframana fayente ya nya technical problem kakra wo TV no so a empanifo go so technicians no emia mfidie no mo onya me go enti ebia na ba bi o no TV na ateko a adwumayefo no eye ho adwuma ena ade achi bia yes enye ni penyina na ade papa achi wo ena obi person sorry waka ne mpa so ye ne dodo no na ekoda yo yes ena ade achi ye no ene obi ntimi ansori Secretary Madawa Bojum Numbojari di umu afro sani a lecture say honor Sompa first service e bom edawrade ase na ye chiachia obibia wo Europe sa so de chiachia obibia wo Asia ye chiachia obibia wo America yes Lord Australia ne de akanyina ye chiachia sabre so eye midnight ewa Canada ni US in the potemu nyina eye anajo na ye ba Dubai ne potemu ne je eye mid morning na ye ko UK eye London dia eye morning enti share link no ma afoforo so NTB. Onyankopon no wo adi ne yio. Obisa me yare. Yare tete. Oni pi na yare yio. Oba no oni pi na yare ye oyire no aso dodo no asen ho ewu ho na mre ne ne yade mu nyina oda so te ase anawanya meda o se okoda aspect bed na oda so no bed na odihye ne da so ne nche ho na ade cheye na a doctor for atwe curtains no omatwe bedsheet no eye den blanket no omatwe akata obi na chere wantimi wajamu o so oni obi na yare ye o yare jabi o mantem ho aso hwe nipa ewuwu asa enti wona mere mu yare da ho nyina nya kopon eda so kura wo mo abade atwetwa ajo amen enti aka ame wo fie ho amen onyame ba na ka ame so wo studio ha amen onyame ayade obo ti mo se enam nya ntene ne so aka amen amen samre de ye ni David be ya twene me ka David onyonto ayade me ka David na me ka Fulani ne aye Jesse bucket one my God na odasre so no o sho opapa nwan ne mmoa no de onyame adoye no so no so my God de onyankopon sumaye ma yekosra no wo sini hinima Israel onyame aye ohene David who asem na me no ono na oka se me kodaye ayo aso ade achi ye no na onyame nsa no ekura mi mu ena ade achi ye nyame abasa na so aso ma no so amen aso abusuya no so amen onyame me ni mana wo bi man so o mano wabushye na wa kwancho no mo tie tie carbon bi ya be o so awo tie nka o hwe e wo bi man so wabushye wagya won Ghana no o so na da so tie ase
Enti ebehwe David nyom no eye ohaninsia yimu baako enemy no. Psalm 106 verse 1 and 2. Yentie Onyankopon asem. Ose munyi Awurade aye. Munyi Awurade aye. Monna Awurade ase. Monna Awurade ase. Na oye. Na doye wo hoda. Na doye ewo hoda. Hwan no betumi aka Awurade maniye. Hwan no betumi aka Awurade amaniye. Na wama wate na yeye nyina. Na wama nate Onyankopon ayeye nyina. Amen. Hallelujah. Amen. Verse 1 no bio. Ose munyi Awurade aye. Ose munyi Awurade, ose praise the Lord. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endure forever. Hallelujah. Amen. Ye jirenya me asem iso. Jesus. Na ya da Onyankopon ase. Yes, Lord. Sorry, ebi a wadu adwuma mu. Ebi a wote kan mu. My God. Ebi a fe na usiesie ho akwa adwuma. Ebi so a wo wo dan mu. Yes, Lord. Manya mente wo ne. Let God hear your voice. Oh, God yes. deserve this morning. My God. My God. Open your mouth and thank God.
Jesus Christ. Yeah, make sure on Facebook and YouTube and also. Yeah, couple share so Uche radio na enano pay oni ada radio se ewo Sompa first. Onyame kane. So nyani abusua na aka no se ona radio se. Onyame kane. From wadanfo no onamfofo no wadonfo no so won join Sompa first. Esiafo na nioma etutu nipa ewiye beremu no emo yurem abene bi tutu nipa dodo esunu ekọ esunu anu yaye dodo emabusua no bi ni nipa bi aso ya so nyame oyeti asifo nya. Yes Lord. We are serving a living God. And I am saying kwawrade nim ewo ebone fefre. My God. Se nyankopon se bonu kwa na tete onipa ene ne nyankopon tem. Eti ye kai 1 John chapter 1 verse 8 now. O se ye kan se ye ni bone a na ye dada ye ho. Na no kure no eni ye. My God. O se ye kan se ye nye bone a na ye dada ye ho. Na no kure eni ye mu. No say ye pai mu ka ye fom so a oye no kwafo ne trenini ye jira nyame asem so asrebo ne facha ma ye ho ye asrebo ne facha ama ye busuya say adwene mu ni yoye mu pedua no mu say ye tewrade ase rade say ohwehwe ye mu say mana to ne fom so bo ye ho a ni moje hwego cover de no ho de ho be one na praise that Jesus Christ. Amen.
Sompa First Service platform. Yes. Be a fair now. What join your Facebook? Maybe a friend I would hear on radio, so no. I can't you know, they say, oh, Yakopo or say Yina, say your Pamoka and from so. A brass will say you teen Yakopo Sem. It's time for the word of God. Call your family members to join Sompa First. Tell a friend to join Sompa First. It's all about committing the whole day into the hand of God. Sompa First Service wo ma say ye to the moon in a shower then say debia no ye tia sambone what in cry no kumase kwai so kumase ne kran kwai so accident akra edukra na any pan crumba bibi omoda prano amai Yankopon fa won kra ensie na nyame hu ya baba amen obusu ni nam kwan no so so nam kwan no so no kwasem akwantu bi da wenim se rade anya wadom eno ti na Sompa First Service for say yes rade Yankopon so ni ehia nyina aso jese obisa so Facebook also ayeshe o say I am Ishmoto Yankopon onshirao amen I am Meresam Onyankopon enshirao amen and na mo share link no na afoforo so enhwe bi na afoforo so entiebe Ebraso say etie Onyankopon asem. It's time for the word of God. It is pray there obefa o Bible no na ye no ache Nyankopon asem. Efutu sama ene ye gina so na ye de abompaye say God's power eye Onyankopon to me. God's power and I say the power of God. Hallelujah. Amen. Now Sompa First Service there ye baswa ye say jayo haw ni nyina mu mawrade na awrade beye jai wa mani ni nyina mawrade na awrade beye ye bisa o say so bibiye awrade Nyankopon de obo ne so ne na sase Abraham Isaac ne Jacob Nyankopon. Oh Jesus. David mo Nyankopon no so bibiye no yo no ana bio. Hallelujah. Amen. Jime so of you ho. So bibiye ye rade yo na ana. David. Yes. Enti jaya manie ni nyina mo mawrade na awrade beye o se ono no ye yare safo. Yes Lord. O se sika ne dwetɛ so ye de be. O se ono no bokwan to ba bibia kwan ye. The one mu ni nyina ibra obra homachi asɔre wo asɔfo me nyame adwuma yefo my God Sompa First Service asɔfo na adwuma yefo oh Jesus na ja wo ha odi nyina mu mawrade na awrade beye. Praise him the Lord. Hallelujah. Wa wo hwe ye utie wo de na eye awosem Yes. o se ma warrior che o se doctor hwehwe me mu nyina o se how bie ni me mu obi so o se me tube no o fa no tubes ni nyina mu asisi ebi yesise se fibroid wo ha nya me betimi aja ni nyina mu mawrade na awrade beye obi so hwe yo obi tie yade a ya body yesi kidney yesi liver yesi wakoma or heart yesi say cholesterol yesi pressure yesi pressure na kosoro obi hwe yo obi tie ye my God o de no so yesi say yesi ye mojamu yade so doso ebi ye HIV ebi so ye hepatitis FD so am for flow yes Lord hepatitis no one so the join some perfect oh Jesus and then obi so say me join some
pano minimum bomb pie no kidney no liver no no eko ya me ya ne safo fa fidie so ya si jai o how ni nyire mu mawrade na awrade beye se bi follow mu na mapa wo ache e bi enfie nson fie nabre e frese nya me de ba ato yem amen ya wada bia na ye cancel e ye see that worship center e bi to na mo bad one dance ba o yes lord be follow me TV no so and everybody adu ma dance here amen ma pass me ba be di a everybody ni na me frem bia me sa kamo se ochena wo ochena eye cancer wada bia nti wo mo pese to da mo hu nyame akwa nyame somafo ne team ni omudi nkomo eye yawada frano pano nsia ekusi eye enwere ewia dumienu hallelujah amen yes jawo ni nyine mo mawrade na awrade beye and na ye show Samuel chapter 5 for na ye wo verse 10 to 12 verse 10 to 12 enti nyame asem na oma odi nyankopon adaka no ekron na odi nyankopon adaka no duru ekron no ekron fo no tia mu se odi Israel nyankopon adaka no aba ye nchen edi bekum yen ene yen ma ene yen man na osoma ma okohyiehye Filistifo asafo yin nyina aboa no na oka se mama onfa Israel nyankopon adaka no ensan ko ne sibile na ankunkum yen yen man na wo ani kra eba kro no mu na nyankopon bufu ba ho na nipa wanwo no empompo sisi won na kro no esu sori ko soro amen hallelujah amen and anope ebia and den kwa na wutie yen ya yes efre edadwada ena ye ne wo chance say onyankopon apamadaka na na esi Ebenezer no my god atamfo ye Filistifo ekofai na okofa onyankopon apamadaka no ode ko Filistifo asase so na Filistifo no wa hinkura kese miensa se wa wo hwami a wutie mi nti ye beka se ye baga na mu a ye beka se enkran ahinkuro na yaka kumase na yaka sunyane anase yaka bebete se eye central region sanete no mo fire no mo hinkuro baako asdok no e na no mo bosom kase ye friend say dagon eto mo do nyankopon pamada ka no eko asdok eduko si e yo mo bosom kase nenim e no mo de onyankopon pamada ka ne ja bosom no se onhwe so e ye kasa pamada ka na e ye den e jiroma onyankopon tumia na ode boa ye na janom Israel fo if so nyame na Mose ni Aaron so na nyankopon pamadaka no bai enti enye ye person kwa na ye fa ye gi bibia afiri wonsemo ye free tete ni nyina na atamfo no junior mapapa boa nipa enti die na boa wapomoden na yaje wa wade no yaje wa djuma no munhira no yaje o ma no so yaje wa kwantu sem no so yaje yafa o tiri ni ya bra bono so ya fa wa boa for no ye destiny helpers no so ya fa and no bi hwe benkumi ni fa obi bie ni ho fa no for wa fa bie ni ho so bie ni ho no wa fa and no so you sasis wa you why you say up and kwa wa wonye osoro aboa nso wonye form aboa wa ka nsinse enyen ye person kwa na Bible say adechi ye no na onyame tumi Jesus na ye kan wa cause power no my now bawura agoko na bawura bosuke no na mi yimpa ye say ade afa wa ade bi aso bibi no onyame tumi bawura amen ne ho de bawura amen ana atamfo no wa ba mu abu o se dago ahwa semana bubu ye hinkro ba ko de friend gat na ye wa konfo na abrefo abehima ne sasaboro sam na gasa no omo abrefo no ye mfa san ko na hifa na ye di ubibia ko ena obi se watu ho kwan ene
edwa hodo wo man Ghana amafo tutu from the new hyehyɛ ho won ko to ade na ye to wotimu se munyina mokofa ade ne free be fa obi ton aye to the new koso anso wo de no ye dwadua new tietia amanfo edwa nadwo a kwantana so ahodo nsu ahodo so amafo ye new tie nipa why di na ye boy you di na ye so for mo say the gat na onyame nsa ko gat yes and na hifa na edu o ya fa obi bia ko and na nyame nsa nko ho amen and na nyame nsa nko ho amen look after the Jesus nyame nsa nko ho amen no say gat for so can say aish say am fa daka na mfi ha how baba yes ono nyame man pompopone sisi wa esikru no enti na eni ayenyan omo se wa hinkro kese ba ko a eno so no abremfo se egumo na omo ye timodemfo gumo ai friend se ekron enti omo peja onyankopon apamadaka no esa di ko ekron eno na wote ho aseme na no pa ye kenkan na se onyankopon mo owo krakrak oh Jesus eno owo krakrak bi mko wa amen owo krakrak bi mko wa tanfo so amen na ose omutie suo kese nkam eno bibia wenwo no na empompo bon esi ena me bon pa ese Bible say onyankopon betua wo kasa ne wo nyuma setie ene obi biara wagi nyuma pa bone wo ho bia o ma ho wa ware ho Awurade ntua ne kasa ne amen eno mo kasa kasa ba bia duru die yem pese ye nyina ye bewuwu ye fa won adaka no koma wo ene wa wade no ye bebre amen wa pomoden no ye de bebre amen o ma no shebre no ye de bebre amen sika no ye de bebre amen wetu sem no ye de bebre amen ministry no so for wuti no ministry wo no wa solete wo no tie nyina obeje mu ama amen obi bia wo hwam ya wutie me ade bia ya fa ene omo de bebre amen ade bia ya je Jesus amen ne ye jira futu sem so nyame asem so kasa Awurade Yesu emua wa no na ni pabonefo ni kontompofo asolieti am ni David and the boss empire David ni ho na ye ho Awurade pabonefo boni ebusuya pam kontontwi rodua mo pam djuma mo pam ni ma bone asoleti amen ne me ma busuya Awurade ma won saso yo fayo tumi no eni mu amen say ya Awurade bu amen di ma ma won saso Awurade bomb
Yakupon Shirao. Yes, amen. Yes, see that our platform no so, and the Sompa platform no so. Mama Pabo no munye day. Yes, Lord. Mama Pai. Yes. And I was share lines in a good TV. Then ni mo no mo Facebook in your bebo. That's a bobo. Open so join Sompa first service platform now. Eye o my higher e be ado. If you say nyame asema ye kenka he nyina ye digu ho ma won so nyamera o hwemu. Yes say boss ampai ne biom. Nyama di ni penya. And so o say o nyame tumi. Jesus. God's power. The power of God. Nyame tumi wo ho say e be boa nyame ma. Ka say urade Yesu. Ka say Abraham Nyankopon. First service, Sompa first service in Yankopon. Sompa first service Yankopon. Nano pay. Erade. Our Bassano. Ni mama Jumano. Ni mama Jumano. Deno. Maware semno. Mano. Busiano. To semno. Promotion. Transfer. No. Jumana me pay. Obi manso. Not a semno. Erade. Chebremo. Ministry no me abra di mame see God
times. Shout fire 3 times. Fire. 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 Osiye Nyankopon oyo uja. Osiye. Our God is a consuming fire. Prayer number 3. Yes, Lord. Any evil agenda, any evil dreams, break it out. Yes, Lord. Obonifo ni shishe ni obonifo also for that obonifo ni tini shishe bokra obetuka so ko bebe na esane accident. My God. And I'm saying bituka just say obi di moto just say odi abekuro so radia just say obo abekuro hwehwe aye obonifo ntimi hyehyɛ obi de ne san obi de na mane beso ene ye bomb pa say oma. My God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Obonifo ne hyehyɛ bia ene mu bia nyame ntomu jaje. Yes, Lord. Na wa bomb pa say onyame kai wo ene de. My God. Onyame mo ene de. My God. Ade mo bruhu no Jesus so ene de. Open your mouth and pray. Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Okay, Matthew chapter 18, verse number 18. I say, so what you check the form her. My God. I bet you check no. I was sure. So what's on the form her? I bet son was sure. Your bump our French. My God. And no French Rama. Jesus. French Rama with Juma. Yes, Lord. Friend near my papa. Yes, Lord. Yes. And that day, watching wiki. French da. French da. Jessica. Boafo. Bunyam, free, Enshira, Fiba, Enshira, Ayaresa, Wafu, Wano, Swadi, Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. 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 Facebook nyina now type amen. Amen YouTube. Amen ye nyame to me say enye ho. Obi o hwe ye a woti ye midweek. My God. Ebre fi juwa da be say no kwada nneema mu aye den. No nsia wo ho e bompre no. Yes, Lord. Enti e fi midweek ko se e be bedu weekends no. Jesus. The bomb pa say Ewrade enka
kai ho. Amen. Ewurade nya wadoye. Amen. Ewurade nya omobruhu ade. Amen. Ewurade mokwan tu baby bia kwan nie. Amen. Wa ohia yaresa. Je wa yaresa. Amen. Wa ohia yaresa. Je yaresa. Amen. Wa ohia sika. Ewurade ma usika. Amen. Ewurade ma usika. Amen. Wa utu kwai. Wa appointment bi. Jesus. Ewurade nsa. Amen. Nya nipa ni madome. Amen. Nya nyankopon ni madome. Amen. Nya nipa ni madome. Amen. Nyankopon ni madome. Amen. Tujafo. Jesus. Mo amuhia ma. Jesus. Nya wade. Jesus. Ewurade kai mo. Amen. Kai mo na watwe. Amen. Kai mo midwi. Amen. Me bomb by ma tofo. Yes Lord. Ewurade ma mo nya binto. Amen. Ewurade ma mo nya binto. Amen. Bomb by ma dwadifo. Yes Lord. Ni adesofo. Amen. Fratofo ma. Amen. Fratofo ma. Amen. Na ukodwa mu ha. Jesus. Ko shop ha. Jesus. Ko djuma mu ha. Jesus. Fradom ma. Amen. Twedom ma. Amen. Na me tumi no. Amen. Enye kese ma. Amen. Awe ni das was. Jesus. She said they made it them no. Me pesikan poko hospital ya twere drama me. Jesus. Jesus. Ewurade sika ne dwetɛ ye ne dia. Amen. Omo bi. Amen. Mani pe bi kai wo. Amen. Wa wo bi man so. Jesus. Jesus. Kai wo. Amen. Krata semino. Amen. For credit hours. Amen. Ewurade kai wo. Amen. Yesu demo. E bompai ma kuafo. Bompai ma driver fo. Bompai ma fare fo. Jesus. Bompai ma obi biara. My God. Say otie ye. Say wakoma so den Ewurade nyama. Amen. Jemeso say amen. Amen. E bietete for na tum. Yes. Na midweek wa de bia ya fa. Na opese Ewurade enye wade ma. Eye MCR systematic press azuka bema na ya nomo ne mo amaka no me chiachia mo bonfa numbers no ento ho mo amotie radio no numbers ni eye 0557 000 967 0557 000 967 and 0553 53 89 0553 89. Oh God. Me pacho. Mami je fun mi o. Mami je. Ayi obanefo afa mabuafo. Akole belen o ma di ma sama ma tika sama ya bi o bompa. Jemfo wa pomote atamfo na fa Ewurade nye wa de ma. Amen. Wa boafo obonefo na fa Ewurade nye wa boafo ma. Amen. Ewurade ma wa dance. Praise God. Hallelujah. Kantika udi ni baby okasa Efredie na ya fa. Efere ko kumkasa fi kumasi. Kumasi papa yetio. Onye makomo de mano. Sompa Ewurade wa kwa se obonefo na fa na pomode. Ewurade gina pomode mano. Amen. Fre adanse man ayaresa adanse man. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Yante o kan ofia o. Amen for. Praise God. Hallelujah. Udi ni baby okasa fre na die na obonefo na fa. We dey jam so am so nothing. We so much we am just here we pick am and mabra dey here that Ewurade jemfu ase ni sika atamfo na fa ne ma obonefo na fa Ewurade je na de ma no na fra dance ma. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udi ni baby okasa fre na odi na atamfo na fa. Acho me free na se free me ama. Atafa mesika sema meka dimeni kama premi hapo Ewurade wa finance atamfa fa ne sika sema ama eka abedi nenem Ewurade me bompa se Ewurade nyi usika ma. Amen. Ewurade bia kwa foforo ma. Eka no Ewurade nyi mfro so. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ojira so odini baby okasa firoma. Good morning. Majo so en contentem odini baby okasa firna dia na tanfo na fa. Sister Cruz me ka pefia. Ela de dele so.
na me for so much you say that the for one kasa me no bomb na amount oba course de nyame yema ye janom ewo Misraim asase so o se Israel fo no omonyema sana Misraim awogimfo no be ba wo nche no na Awurade ama wa wo afa wo ho da long time empire ma o se Awurade ma wo fa ho ba amen yesu demo amen amen praise God. hallelujah Odini baby okase fro na dia na tamfa fa obese Awurade ma we pokuya but for the saka me hore ene me ma ihe pokuya obone fo na wode ne sa ka wawade e do ba no Awurade nye wawade ma onye o mama Awurade ma wadanse amen amen praise God. hallelujah papa achama me wa chama news interest Mamba chama interest Mo mama papa na for me do na fato na promitinso the night you know school no nya adwuma ni Awurade ni nyina man Awurade wa fana o se na pomoden obone fo na fana Awurade gina pomoden ma o se nsa nya adwuma man nsa ne ma adwuma kwa mie ma won o yesu de ma abusuan adanse amen praise God. Praise God. hallelujah Odini baby okase fro na dia na atapo obani for sama pomodi sene na afa me no bompai ma fra wa pomoden obone fo na fa wa pomoden e fra ya resamo nyame enye wa pomoden ma amen amen praise God. Hallelujah. Can chika odini baby okase fro na dia na obone fo na Si ado ase from Kwame. Omo sama di makomiten. Awurade Kwame adoato se na pomoden Awurade gina pomoden ma no ayare sanya odia o Yesu demo amen praise God. Hallelujah. Papa onyem tama so say so to me person nyama nko ko de ne sakana mame your friend is saying but your friend Christabel Awurade me bompa de Christabel do su ko wo moje no Awurade ma no nfa ne ho mfa ne ba obone fo ne hye de etwam o Yesu demo praise God. hallelujah papa ni baby okase fe na de na tamfa fa obese Awurade jema papa chama ka fetu obia kwa for me na gate obani for so me bi me na me say say ya so kan ni bi mama me Awurade wa from Margaret o se na adwuma sam atamfo fa na adwuma Awurade je na adwuma ma no amen o je Israel fa pamada ka no ma wo no o Yesu demo amen praise God. Praise God. hallelujah Chewu fru wa fi madam you can just try to go over for na ji ma pum de wa na ji me ba yira be ye du le kwa me ni ame o ni mama na wa ta me ya Awurade wa fru so atamfa fa ne ba mfie dumiensa ni ohu no na pomoden so atamfa fa Awurade a oye senchane nyankopon gina pomoden ne ma no ma fra dance ma amen praise God. Ma one so kakra odini baby okasa fro hallelujah kasa hallelujah man tie ho o tie ho kasa o phone so kasa fi entemoso o tie ho o frena o tie ho ye nton ka praise God on so wenti manyira so praise God. hallelujah Odini baby okasa fro na dia acho me de free because free are the mine mo the acho obono for na kam ntim dini obono for from me mawa remission me mekika sem me meduma sira de se onye me ma de ma I say hanya me no bompae me bompae kwa adishman Awurade wa fro one ne ma nyoma biara tamfo afa Awurade chima won amen fra dance ma won o ma no amen praise God. Praise odini baby okasa fro na de na tamfo na afa acho ka to stretch me ngwanta kwa na yare so mo wan pa ya ma no o de kwatena Awurade me do nana kwabra she Kristo moje na pomodin a obone fo na afa Awurade nyi na pomodin ma amen praise God.
Hallelujah. Udini baby okase fro na dia na tamfo na 4% brade ejema. Your family can find a kuya me kasa ashama. Okase fre ashama oba kuya yeti o mame. But I believe for my pomodi. Me papa. Awurade me suma wasem ko ashama yen kram potembo. Obonefo na je wa fra na pomoden. Awurade je na pomoden ma no. Me fra ya resama. Amen. Amen. Praise God. Sompa FM. Praise God. Maje so hallelujah. Dia na tafo na fa o pese Awurade je ma. O tie ho sa dia la no so aye shi o. Praise God. O di na bi o. Na dia na shama ta ko na ye fanya antama mo yes awade se o ma ma wa de mo so mu na wa de mo na che sa agon kan na ko nti so me no bomb mo to wa de to ayo Awurade wa fra tachi man na pomoden Yes. ne mawade otonuema ye toni sikasem Awurade jema won. Amen. Bia ne mawade wo bia Awurade jema won. Amen. Fra dance ma. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na dia na tamfo age a opese nyame. That's really something papa. I'm telling you something like a minimum I'm sorry. Awurade wa fra na koma so ade Awurade yema no. Amen. Fra dance ma wa fra wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. papa Udini baby okase fro na dia ka so ka se abana se ko ko adi wala fo na di makum de wasa di bushare ni mo yan kwadu kasa fre ka so ka se abana se mote wala fo na di makum de wasa di bushare ni mo yan Awurade me bompa yese wa fana abushana ni mo nyam na pomoden woni sikasem Awurade ji wona de ma. Me fra dance ma abushia no wo Yesu dem. Amen. Me fani pa ba ko pe yemra na ya be. Praise God. Praise God. Menton ka ofia. Praise God. Oh, facha me what ya to. Mama mfa foforo. Hallelujah. Udini be yo ka firi na de na tafo na fa. Hallelujah. Maton ka o emeno mame. Hallelujah. Kasa ma tie ho TV no radio no. Hallelujah. Oh, tie ho. Mama for the last one. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Udini be yo ka firi na de na tafo fa opese. Oh, hallelujah. Ente me fa frefo bi amotie mo ho. Yakobo nshira mo yesane outa motie frel na mesi ye ne mo ebe bompa na mabako aka eye 0557 30 90 80 na mane mi ensa na ofra ye ne obekasa sabre de ye ko na yakofa no nsie kase bono abrew enti kwaswa na tie sompa na obeye nshira o bibi opese me na obompa ya me nshira so de wapeja ne phone de wapeja nsio ne documents me bompa se nyame tumi entoso de odebeye bia nyame manenye nshira de o twen ko bi imebi timebi erade ma onsanka. Amen. Have a good day. Midweek erade enkaiwo na ensiwiye ye besan asan hia nyame ya dom ochina ansa na ye be hia no nyame ma wadanse. Bye bye.